Assalamu alaikum G'irjag'ama YouTube kanalın görüşleri. Bugün Aytmatov rayonu Kirovkada mal bozorda. Sizlarga buyursa buqalardan tartib uyqunacı torpaqların baарын tartib beremiz. Bugünkü число 24 yanvar tumanında. Ama mesela başladık tumanlar. Video like bas, komentar yazsınızlar. Kaç ekan bayke? Aytalbayım, tekstile ortak çıkar. Böyle bazı dil aytmaz mı? Bazı 120 dolar. Ha, 120 bin son. 120 bin son. Bayke nasıl durum yazıyor oken? Kaç ekan? 135. 135. Yaş kaç? Yaşka? 1,5 yaş. 135 bin son. 1,5 yaş. Ne olacağını tartı görsetiyoruz. Kaç ekan ya? 100. 100 köberet. Yaşıçı? 105 de olduk, 100 koyuyoruz. Yok, yaşını aytmaz. Yaşın. 1 yaştan aşık oldu. 1 yaştan aşıp kaldı. 100 bin son görüyoruz. Kettik. Eşep şu bağlar kanday oldu ya? 29 oldu. Ya. 129 oldu. 129'dan. 129 bin son bolup dur. Onda mesela keyingisini tartıp görsetörüz. Kaçada otsa? Kaçada odası? 110. Yaşıçı? 1 yaş. 110 bin son 1 yaş. Bağlarını aytkoңузчу. 110'dan. Yaşıçı? 1 yaş. 1,5 yaş. Жақсы. Қаншадан отыз? 110. 110. Yaşıçı? Yaşı 1,5 yaş. 1,5 yaş. Bular dili ушундай mı? Bular dili ушундай ekan. Qanchadan otuz ya? 105 bin so'm. 105 bin so'm. İşte bağlarını aytib qo'yish. 99'dan sıra da. 99'dan. Kemiyor 99 bin so'mdan deydi. Qanchada otuz? 80. 80. 80 bin so'm. Qanchada otuz ya? 90 bin so'm. 90 bin so'm. Kaç ekan buqa? 130. 130. Yaşıç? 1 yaşta da. 1 yaş. 1,5 yaş var mı? 130 bin so'm. Kaçadan? 125. 125. Yaşıçı? 1 yaş açtı. 1 yaş açtı. 1,5 yaş. 2 yaş korkmam mı? Yürü. Gel. Bir sonra Ağır olsun ben var mı? Ben de çıkıyor. Kaçada otuz? 100'ten kaçada düşüp beresi? Aytıp gördün sen. Moça berem dangele boldu. Mon bolorunu aytыңызчы. 150'den. Bolor mu? Olur. Ha, eko dös mü? Mon ele surat. Mon ele. Ha, bol. 75. Haydi alalım. Kırgız yarnama. Kaçadan da otuz? 78'den. 78 bin sonunda. 78 bin sonunda. Kaç ekan bular? Kaç ekan mı? 68. 75. 75. 75 bin son ekan. Kaçada otuz?
80 ming so'm ekan. Stik qancha ekan? Ya. Qancha ekan? Yaktarga. Yan yaktarga. 76 ekan bular. Qanchadan ekan? 83. 80 bu 83 ekan. Qancha ekan? 76. 76 ming so'm. Qancha ekan? Öykon 74. Şimdi pazara gelgende 74 ton. şundaysın. Bu 74 ming so'm. Pazar degen, pazar degen siyday. Qanday siyday? Ama men sen bu jag'im yosh torpoqlardan başlayayım. Qanchada otasiz? 60'dan oldu. 60'dan. 60 ming so'm ekan. Qara qancha ekan? 65. 65 ming so'm. Urg'achi. Erkak mi? Erkak? 65. Erkek 65. Erkak. Zaten torpoqlardan başlayalım. Qanchada otsa? Peki qanchada otsa? 50'den. 50'den. Urg'achi. 50 ming so'm ekan. Qanchada otsiz? 53. Jarnama o. 53 ming so'm ekan. To'g'ri. Qanchada otsa bayga? Qanchadan do'st negizeli? Bunlar ayke 45, 65, 55, 60. 45, 65, 55, narza 60 çalan urgaçlar. Tüpüncü yol çalıyorum bile de ayke. Kaçıdan eken? Satışı da söyleyeyim. Ben tapım Şef ben ne yaktartı otun o? 65. 65 mi son? Erkek. 65 mi? Bu erkek he? Ekoten erkek. 60 ming so'm. Qanchada otsin bunda? 67 ming so'm ekan. Eko 67 ming so'm. Qanchada otsin? 55. 55 erkek. Erkek 55 ming so'm. Bu qancha ekan? 60. Urg'achi erkek. Erkek. 60 ming so'm ekan. Yaxshi. Yo'l jaqdagi ham dash süt torpoqlardan topib berin. Qanchada olsan shuni? 60. 60 erkek. Erkek semental para. Semental. Parodist ekan. Baştan öte oturalım. Çok mu? Güzel. Allah olsun. El ko'p, el bir. Qancha ekan? 30. Urg'achi. 30 ming so'm. Urg'achi. Biraz kötü. Dolar qancha? 1000 so'mmuş. 1000 so'm. Yaxshi. Qo'ldan osmos o'tkazaydi. Qancha ekan? 30. Urg'achi. 30 ming so'm. Qancha ekan? 32. Urg'achi erkek. Urg'achilar. Qancha bo'lishi kerak? Ay bol elek. Bol elek, gün. Yaxshi. Başta alışıyla 30 ming so'mdan boshlab kel. Qanchada otsin? 33 urg'achi. Narxingiz-chi? 30. 30. Aldilar o'sha. Yaxshi. Qanchada otasiz? 80. 80. Erkek he? 80 ming so'm. Qanchadan otasiz? 55'ten de adam. Ya, 55'ten. 55'ten urg'achilar he? Ha orada. Narkı erkek. Urg'achilar. Bunlar 55'ten. Yaxshi. Qanchada otasiz? 55. 55 ming so'mdan. Urg'achi. Yaxshi. Süt torpoqlar. Yaxshimi? Qanchadan? Urg'achi. İyi. 28 yarımdan. So'rab turasiz. Kuch beraylik biraz. Qiziqqanlar bo'lsa.
Süt topraklar. Qanchada o'tsa? 55. 55 ming so'mdan urg'achi. 55 ming so'mdan. 55 ming so'mdan. Qanchadan keldi? 55 dan. 55. Kaç oldu bunlar? 80'den bol. 80 ming so'mdan bo'lib tur. Qanchada o'tsa aka? 75. 75 ming so'm ekan. Bularыңызchi? 58 ekan ya. 58 ming so'm ekan uchovi. Shep balalarni aytib qo'y. 110. Bo'sni o'g'li qanchasi? 90. Qanchasi? Birinci turtlar var. Birinchi turtlar. 110 don. 110 don, 90 don, bolori 90. Bolori 110 deydi. Qanchada o'tsa? 110 don. Qanchachida o'tdi? Bo'z. Bir juma nechi? Bolori qancha? 105 ming so'm. Qanchada odasiz? 145. 145. Qanchachida o'tdi? Muzosu, urg'achi erkak. Urg'achi. Qancha litr sütü var? 8 litr. Yaxshi. Aqcha. Baylay turgan. Qanchasi o'tdi aka bu? Birdi. Ba'zicha 120 ming so'm. Yaxshi. Sen ne diyorsun lan? Ulg'ib. Qancha ekan o? 105. Qanchasi tut? Ya. Ikkinchisi. Bo'sdi. Qizir. Yaxshi. Qancha ekan? 135 ga berilib betir. Bolorni aytdingiz. 8 bo'lsa ketadi. 138 bo'lsa. Ya. 35 ga berilib betir, 135 ga. 138 deydi. Bo'z. Bo'z. Qaysiga boradi? Fral letegda tot. Jelin saras 10 kunda saras salat. Kaçtı Chiqargan ma'sum. Yaxshi. Mana 3-chi eko tudu, ekoting erkek tudu, 3-chisi bizbem. Buyog'ingizchi. Yoqtasi qimmatib ketdi. Ba'zichi. 125 dan qimmatib ketdi. 104 ga bermayaptim dedi. Yaxshi. Muzo'lu qancha ekan? 135. 135. Qanchachida tut bu? Ya. 3-chi tut. Urg'achi. Urg'achi nimasi? Muzo'si. Shep o'tib ketaylik. Bu жағын тартып көрсетейік. Қол қанша? 130. 130. Қаншанчы тут? Қаншанчысы? 4 тут тұрған. Боз. Keçi boz. Қайсы аяға барады? Ya. Қайсы аяға барады? Qaysilar ayağa? Hayır. Иә. Şular elbette ki MK'yı tuğfatı. МК ту қуаты. Жақсы. Болары қанша ем? 25. 125. Жақсы. Содаңар болсын, да? Ағала қанша екен? 135. Қаншанчы тут? Бірінші тут. Қанша уақытта тут? 15 күнде тут. Жақсы. Мұзолу қанша екен? Muzoğlu 155. Қаншанчы туты? 4-cü tarafı. 4-cü torpaq. Urgaç erkek. Erkek.
Bolor baaсын айтыңызчы. Олар басы 150. 150 ya. Сыртқа бір бет. 140 бербейді. Дағала кетті. Ернес. Мақұл дейді. Қанша даусы бұл? Қанша oldu? Золда. 110. Айтып отырмын 5 дейін, 1000 сом екен берейін. Қанша додасы? Қаншаншы туыты? 4-ші туыты. İçinde var mı жоқ mu? Бар. Қайсыларға барады? Bir айдың içinde өткен. Болор базын айтыңызшы. Болор 120 мı? Болор 120 дейді. Бұныңызшы? 100. Бұл 100 000 сом. Бұл қаншаншы туыт? Bu 4. 4-ші туыт. Boz емес, keç boz. Keç boz бұл, е? Бирок қачқанда? Kaçkan keç. Ha, keç қачқанда. Болды. Жақсы. Қанша екен? 140. Бұзосы еркек екен, е? Қаншаншы туыты, шеп? Болор базын айтыңызшы. Түшіп бересіз та? Қанша туыты, е? 140. 145 керге қойсы бе? Жақсы. 145 000 сомға берге қойып тұр. Тоғал қанша екен? 130. 4-ші туңғыш. Süt күттері қандай, жақсы өлі? Sütін біле албайсыз, алам сатам. Болды. Дәң. Дәңдән. Қанша уақытта? Туйт. Бере тұрған жер 125. 125. Жақсы. Тұран. 1,5 айда туат. Жақсы. Істе олды, дәң бар айтып тұрда. Жақсы одағысыз не? Туғандар үшімен бүгінгі базарды жиынтықтаймыз. Берен дағы бір-екі үй таттыр қол. Қанша додасы шыны? 180. Торпоғы ұрғачы, ә? 180 000 сом. Қаншаншы туыт байке? 5-ші туыт. Қанша литр сүт беріп отыр азыр? 13 литр. Бұныңыз? Жоқ, бұл сүт етмес кәді. Болды, жақсы. 180 000 сом деп балдар. Азыр. Қанша oldu байке? Üstten kaçtı. Берген жоқсыз, ә? Үстен қайт. Үш. 100 000 сомнан қайт дейді. Қанша дауысың айын дия? 105. Жақсы. Бұғандар, күнәке. Мал базарда әлі көп. Қолдан келгенше тартып берген әрекет қылдық. Видео лайк, бас, комментарий жазып тұрыңыздар, туғандар. Рекламамызға қайырлы беріңіздер. Там алам, сатам. Жана ушундай эле участок кыймылсыз мүлк бардыгын рекламага көрөсүз колдон келишинче. Видео лайк, бас, комментарий жазсаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.